Zdaj sem končno prišel skoraj do cilja in moram spiti en kafe, take so tu cene, od 250 do 350 rupi, se pravi okrog evrček ena kava. Tu smo skoraj v džungli, Ceylon Coffee. Gospod me bo peljal do, kako se že reče, do sirotišnice za slone. Najti moram nekaj za pit in gremo naprej. Gospod mi pravkar kuha kafe. Spijemo kavo. Sam kak je tip vozil na avtobus, pa to ni res, ne. Jebem ti, što so stvarno noci, ni se dalo snemati, se vidimo kasneje. Tip mi prinesel bel kafe za 1 euro. Pa veste, kak je dober kafe, mama moja, res, ta prav, ni oni ameriški, dobra kavica, da pride malo k sebi, ne. No, v glavnem, sploh nisem vedel, da oni pridelujejo tudi kavo. Šrilanška kava in jo izvažajo v Kanado. Veste, kak je dobro kafe, res, vsakem čast. Bravo, very good coffee. Yes, congratulations. But my English is so. That's okay, that's all right. You are director or you director? Or the two director? Two director. Thank you. Kak so prijazni. Tako, bomo šli naprej počasi.